kami menjemput kami dan Syekh Maudik untuk memimpin majlis selintasan selawat, insyaAllah agar Allah SWT mengabulkan segala hajat kita. Amin. Kita hajat Muhammad Nabi Muhammad SAW jadi asbab kesukaan kecintaan yang belum beriman kepada Allah, menjadi beriman kepada Allah SWT, yang belum beriman kepada Allah SWT tapi belum taat kepada Allah SWT, Allah campakkan ketaatan kepada mereka. Yang belum berada dalam ketaatan Allah SWT dan kemanisan iman dan Islam kepada mereka, semoga Allah SWT campakkan ketaatan dan kebenaran kepada Nabi Muhammad SAW. Amin. Astagfirullahaladzim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya wa habibi rabbil alamin. Abil Qasim al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril usadi wa diyaiha wa bahjatin nufus wa safaiha wa qutil arwahi wa qitaiha wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa mitahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin bil arwah wa ala jasadihi bil ajsad wa ala qabrihi bil qubur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hababana fillah, yuban aiza, ucapan alhamdulillah, di mana dengan kita pada malam hari yang mulia ini, kita diantara daripada yang dipilih Allah untuk kita berkumpul di Masjid Taqwa, untuk kita sama-sama menyanjung, memuji Al-Maula Jalla Jalaluh, untuk kita sama-sama melantunkan salat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang walaupun dengan akal yang qalil, sedikit daripada yang sedikit, yang walaupun hanya dengan sebahagian daripada waktu yang kita gunakan, yang walaupun hanya untuk sementara waktu dengan kita berkumpul di rumah Allah di tempat yang mulia ini, namun dengan kita menggantung harapan setinggi-tingginya agar dengan kita tergolong dan juga terpilih pada hari kiamat kelak nanti di antara daripada orang-orang yang dekat dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bersama dengan sebuah hadis, aqrabukum minni manzilatan aktsarukum alayya salata. Orang yang paling dekat dengan aku nanti pada hari kiamat, orang yang paling banyak salawatnya kepadaku. Maka pada malam hari 1.000.000 salawat, kita sama-sama bersalawat, kita sama-sama berzikir, kita sama-sama menyanjung dan juga memuji Al-Maula Allah Jalla Jalaluh, dan juga dengan iringan salat dan salam yang kita lantunkan untuk Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat dengan hati, kita bersalawat dengan perasaan, kita bersalawat dengan semua bagian-bagian yang ada pada tubuh kita masing-masing. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jarak waktu yang begitu jauh, lebih daripada 1400 tahun lamanya, tapi yang walaupun dengan kita dengan jarak waktu yang berbeda, tidak lebih daripada 1448 tahun yang lalu,
yang walaupun dengan kita berada di ujung dunia, yang walaupun dengan kita berada di penghujung daripada umur dunia, namun dengan kita harapan yang diharapkan oleh para sahabat, keinginan yang diinginkan dengan mereka, yang diinginkan oleh mereka, agar dengan mereka menjadi sohbah, yang akan bersohbah, yang akan berteman dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu juga merupakan keinginan kita bersama. Seorang sahabat Nabi mengatakan, bagaimana caranya agar dengan aku nanti dengan baginda pada hari kiamat di dunia dapat berkumpul, duduk bersama dengan salawatnya, dengan jamaahnya, dengan umatannya, dengan zikirnya, kadang-kadang di waktu makan dan minum. Tapi nanti pada hari kiamat jelas dengan kita, karena dengan posisi yang berbeda, baginda fil firdausil a'la, dengan kami ada di mana saja. Tapi kita bersabda kepada Sayyidina, kepada Sayyidina Soban, akhir Nabi kita bersabda kepada Sayyidina Soban, agar dengan engkau nanti dengan aku pada hari kiamat, agar engkau bersama aku nanti di hari kiamat, berbanyaklah salat. Aksir minas salati, bukan salawat, berbanyaklah daripada sembahyang. A'inna ala nafsika bikasrati sujud, berbantukanlah diri kamu untuk senantiasa sujud kepada Allah Jalla Jalaluhu, artinya dengan melaksanakan sembahyang sunat. Jadi kita malam hari ini tidak hanya sekedar hadir, tapi kehadiran yang membanggakan. Tidak hanya sekedar bersama, tapi kebersamaan yang memberikan buah. Memang betul-betul dengan kita dalam lantunan salawat pada waktu kita bersalawat sallallahu alaihi Muhammad, kita dapat menghadirkan hati kita masing-masing akan bersama kita pada waktu kita bersalawat, bersama kita pada waktu berzikir, bersama kita pada waktu kita bermunajat. Ya Allah yang Arhamar Rahimin, dua mata yang tidak akan tersiksa nanti pada hari kiamat, mata yang berjaga di jalan Allah. Mungkin dalam beberapa waktu kita akan berjaga 1.000.000 itu bukan sedikit, hitungannya cukup banyak. Minimal kalau dengan kita pada malam hari ini ada kira-kira dalam 1.000 orang, kita bersalawat dalam sebanyak 1.000 kali, itu paling sedikit. 1.000 kali 1.000 berarti kita dapat 1 juta, mudah-mudahan lebih daripada 1 juta. Ya Allah yang Arhamar Rahimin, kami juga teringin agar dengan kami merupakan salah satu daripada dua golongan yang dengan matanya tidak akan tersiksa dengan api neraka, mata yang berjaga di jalan Allah, mata yang menangis, wa ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Hadirkan Allah di dalam hati, hadirkan kebesaran Allah di dalam hati, hadirkan keriduan kita dengan Allah di dalam hati, hadirkan kemuliaan Allah Jalla Jalaluhu di dalam kalbu, agar dengan kita dapat bersubati, agar dengan bersemayam, agar dengan zikrullah bersemayam di dalam kalbu, senantiasa dengan kita zakir. Tidak hanya zakir, tapi kita sudah sampai pada tahap mazkur, orang yang disebut oleh Allah Jalla Jalaluhu, wa dzikrullahi akbar, sebutan Allah kepada hamba-hambanya itu lebih agung dan juga lebih besar. Insyaallah dengan kita awali dengan lantunan salawat tiap 500 kali putaran yang pertama atau 600 kali putaran yang pertama akan kita selang-selingi dengan salawat beramai-ramai dan juga dengan tazkirah singkat. Mungkin dalam 3 ke 4 pusingan Abi akan mulakan pusingan yang pertama kira-kira dalam sebanyak 5 ke 600 kali salawat ringkas, bukan salawat yang panjang, bukan dengan salawat yang dengan letak Allahumma sholli wa sallim ala bukan macam tu. Yang begitu tu subuh baru selesai. Salawat kita laju, cepat, hitung tidak hitung, kita usahakan sebanyak-banyaknya agar dengan kalbu kita ini jadi tertata, agar hidup kita jadi diatur, agar dengan keberadaan kita di dunia dari hari ke hari tidak hanya bertambah umurnya, bertambah kebajikannya, bertambah keimanannya, bertambah keyakinannya, bertambah ketakwaannya, bertambah ubudiahnya, semakin khasyah, semakin takut. Itu yang kita harapkan kepada Allah pada perhimpunan kita di malam hari ini. Hadirkan segala hajat, hadirkan segala permintaan, hadirkan segala kemauan yang kita inginkan, apa saja kita harapkan.
apa kira-kira problematika yang sedang kita hadapi, apakah itu dengan serangan penyakitnya, apakah itu dengan penyakit batin, apakah itu dengan ego, angko, sombong, ria, ujub, itu penyakit-penyakit hati, atau dengan penyakit-penyakit yang seumpamanya. Ya Allah, kesejahteraannya, ya Allah, keselamatannya, ya Allah, kebahagiaannya, ya Allah, husnul khatimah, ya Allah, selamat daripada azab kubur, ya Allah, dengan kubur yang diluaskan sejauh mata memandang, ya Allah, juga tergolong dalam kumpulan yang akan mendapatkan naungan arsy nanti pada hari kiamat. Ya Allah, dengan menyeberang siratal mustaqim, wa in minkum illa wariduha, tak ada seorang pun daripada kalian melainkan dia akan menyeberanginya. Artinya siratal mustaqim akan melintasi neraka jahanam. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, itu merupakan suatu keputusan muktamad daripada Allah Jalla Jalaluhu. Summa nunajjil ladzina taqau, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Pada darul zalimina fiha jisiyya, dan akan membiarkan orang-orang yang zalim, manusia-manusia fasaka, orang-orang kafir akan terus syukur di dalam neraka jahanam. Wal iyadzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semuanya ikut tertidur, celekan lagi mata, salawat lagi, pasti akan datang tapi yang terjatuh itu biasa. Sallallahu alaihi wasallam, asyiknya terjatuh tasbihnya. Ambil lagi sallallahu alaihi wasallam sampai dengan kita kepada target yang kita harapkan. Kalau tidak sampai pun tetap saja nawaitu di dalam hati kita ingin memperbanyak salawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya
Allah, ya Allah, oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya zinatal wujudi mata بعيشي ولا وجودي ولا ترى نمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرق والأصول. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على سيدنا محمد 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 صلى الله على سيدنا محمد
محمد صلى الله على سيدنا 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 محمد صلى الله على صلى الله على سيدنا محمد 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 على سيدنا محمد صلى الله 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 على سيدنا محمد على سيدنا محمد صلى الله 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 على سيدنا محمد الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله
الله على سيدنا محمد صلى 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 الله على سيدنا محمد الله على سيدنا محمد صلى 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 الله على سيدنا محمد الله على سيدنا محمد صلى 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 الله على سيدنا محمد على سيدنا محمد صلى الله 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 على سيدنا محمد الله على سيدنا محمد صلى 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 الله على سيدنا محمد الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد الله على سيدنا محمد صلى 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 الله على سيدنا محمد الله سيدنا محمد صلى الله على 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 سيدنا محمد الله على سيدنا محمد صلى 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 الله على سيدنا محمد الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد الله على سيدنا محمد صلى 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 الله
الله على سيدنا محمد صلى 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 الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلى الله على 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 سيدنا محمد الله على سيدنا محمد صلى 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 الله على سيدنا محمد الله على سيدنا محمد صلى 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 الله على سيدنا محمد على سيدنا محمد صلى الله 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 على سيدنا
سيدنا محمد صلى الله على 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 سيدنا محمد على سيدنا محمد صلى الله 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 على سيدنا محمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه wasallim. Ahbabana billah. Alhamdulillah kita dapat selawat dalam 800 kali. Putaran yang pertama, insyaallah selepas lantunan azan dikumandangkan akan kita lanjutkan dengan sedikit tadzkirah dan juga dengan pusingan yang kedua 400 kali dengan Akhi Al-Fadil Syekh Hashim, juga dengan Bang Najib atau dengan sahabat-sahabat yang mewakili 400, 300, 200, 100, 800 tambah 4, 12 tambah 3, 15 tambah 2, 17 tambah 1, 18, berarti 1800 kali. Kalau bilangan kita 1000 kali, berarti kita dah lebih daripada target yang kita targetkan. Hadirkan di dalam hati masing-masing hajat-hajat yang kita hadapi, masalah-masalah yang kita hadapi, problematika yang senantiasa menekan dan juga yang senantiasa mengganggu hati dan juga dengan perasaan kita, pikiran kita di sepanjang hari. Hadza billahi taufik. Kita dengari laluan azan dan juga disahur dengan baik. Insyaallah qamat mungkin akan berkumandang nanti pada pukul 9 lah paling lambat. Sabar sekali setahun ya, bukan tiap hari. Oke, semangat, masyaallah, tabarakallah. Mudah-mudahan kuat ingatannya, cepat hafalannya, jadi ulama-ulama besar, jadi orang-orang yang bermanfaat. Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Tetaplah kami dengan rahmat-Mu ya Allah, tetaplah kami dengan maghfirah-Mu ya Allah, tetaplah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah, tetaplah kami dengan keridhaan-Mu ya Allah, tetaplah kami dengan maghfirah-Mu ya Allah, tetaplah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah, tetaplah kami dengan kesejahteraan-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Bang Najib, adzan.
Bismillah. Lewat tadi ada kuliah. Allah kasih dan kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil Azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbi hadhihi da'wati tammati wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilah wal fadilah washaraf wa darajat al-aliyah al-rafi'ah wa asmaqaman mahmudan alladhi wa tawhinaka la subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa 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 la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ahbabana fillah. Yaqulul Habibul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah. Seseorang yang melihat aku dalam tidur
berarti dia akan melihat aku dalam keadaan jaga. Ya jami'an nasi liyaumin la raiba fih, inna Allah la yukhliful mi'ad, ijma' baini wa baina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya qadatan wa manama di dunia qabla al-akhirah. Ini antara daripada amalan agar dengan kita Allah karuniakan berkumpul, berjumpa, bertemu dan bermimpi Rasulullah SAW dalam tidur. Baca ayat ya jami'an nasi liyaumil la raiba fi. Wahai zat yang maha agung, yang menghimpunkan manusia pada hari yang tidak kita ragukan lagi. Ya jami'an nasi liyaumil la raiba fi, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janji. Ijma' baini wa bain habibina Muhammadin, himpunkan aku dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqadatan wa manama, secara yaqadah dan juga secara tidur, di dunia qabla al-akhirah, dunia sebelum akhirat. Masya Allah tabarakallah, bukan 100, bukan juga 400, bukan juga 1000, 3000, 5000, tiap hari jumlah bilangan salawat yang disalawatkan oleh seseorang tadi itu asal daripada warga Mesir itu tidak kurang daripada dalam 10.000 kali yaumiyan pada tiap hari. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad tidak disebutkan dengan syarat yang seperti apa tiap hari. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kalau dengan masa waktu kita melihat grup WhatsApp yang masuk yang kita terima itu, kalau kita lantunkan pada masa itu mungkin tiap hari sampai pada 20.000 kali. Tadi dalam hitungan 15 menit atau 20 menit dengan kita sudah berjaya untuk bersar sebanyak 800 kali. Bagaimana kalau sampai 3, 4, 5, 6 jam seperti pada waktu kita berbual-bual, pada waktu kita dengan grup WhatsApp, kita dengan Facebook dan juga dengan yang seumpamanya. Jadi daripada 10.000 kali tadi itu, sehingga dengan seseorang tersebut senantiasa selalu bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Setelah kali yang keberapa, pertanyaan yang ditanyakan, ya Rasulullah, apakah di Mesir ini, di dunia ini ada dengan seseorang yang jumlah salawatnya lebih banyak daripadaku? Ada tak kira-kira dengan jumlah salawatnya lebih daripada 10.000 kali pada tiap hari? Tapi kita bersabda, iya ada, itu dengan Imam Ahmad. Itu dengan Imam Ahmad Ad-Dardir, salah satu daripada ulama besar Malikiyah, salah satu daripada ulama Masjid Al-Azhari Syarif. Keesokan harinya atau beberapa waktu kemudian, maka dengan seseorang tadi itu pun datang menemui Imam Ahmad Dardir. Betulkah dengan sampean bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Betulkah dengan sampean jumlah bilangan salawat yang sampean lantunkan itu lebih daripada aku, lebih daripada 10.000 kali? Aku ingin tahu sehat yang seperti apa, atau juga dengan salawatan yang seperti apa, dan juga dalam berapa kali beliau lantunkan. Jadi kata beliau, salawatku tiap hari tidak lebih daripada dalam 10 kali. Tapi kita katakan salawatnya lebih banyak daripada salawatmu. Salawatku 10.000 kali. Bagaimana dengan Imam Ahmad Dardir yang jumlah salawat tidak lebih daripada 10 kali? Rupa-rupanya salawat serah yang diamalkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad adada kamalillahi wa kama yaliku bi kamali. Macam itu saja. Adada kamalillah, sejumlah bilangan keagungan, kesempurnaan Allah Jalla Jalaluh, wa kama yaliku, dan juga sebagaimana layaknya dengan keagungan dan juga dengan kemuliaan Allah. Siapa yang mampu untuk menghitung berapa keagungannya Allah, berapa kemuliaannya Allah, berapa kasih sayangnya Allah, berapa rahmat Allah Jalla Jalaluh, yang walaupun hanya dalam beberapa kali sejumlah bilangan yang kita lantunkan mungkin tidak lebih daripada 3 kali, boleh jadi dengan pahalanya lebih banyak daripada jumlah bilangan makhluk Allah Jalla wa'ala. Maka mudah-mudahan umat kami senantiasa selalu apa saja untuk kemudahan, urusan utang piutang, urusan keluarga, urusan anak, urusan dzurriyyat, berbanyak salat dan salam kepada baginda Nabi SAW. Kalau seandainya kita tidak memperoleh, tidak kita dapatkan hasrat keinginan yang kita inginkan, pasti dan pasti kita akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda nanti pada hari kiamat. Sebelum kita lanjut pada pusingan yang kedua, sabar, minta maaf dengan bahasanya,
takkan seusia kita sekarang ini belum juga Allah karuniakan ru'yah, bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya ya Allah? Apakah karena dengan dosa kesalahan kami, karena Allah tidak menganugerahkan ru'yah bermimpi? Ada dengan manusia degil, ada dengan orang yang sakit, ada dengan orang yang biasa-biasa saja. Salah satu daripada murid Abi pada tahun 2020, pada tahun 2000, pada tahun 2005 yang lalu, di mana dengan amalannya saban hari tidak jauh berbeda dengan apa yang kami sebutkan tadi, itu senantiasa berdoa, ya jami'an nasil yaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad ijma' baini wa baina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaqadatan wa manama fid dunya qabla al-akhirah. Hanya dalam beberapa waktu kemudian Allah karuniakan ru'yah. Kenapa mata kita jadi tidak yaya? Kenapa dengan kita tidak dimimpikan? Kenapa dengan kita tidak dipertemukan? Memandang zat baginda, memimpikan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, itu lebih mahal daripada dunia dan isi-isinya. Tapi kenapa dengan mata kita tidak boleh memandang? Kenapa dengan mata kita tidak melihat? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cerita ringkas seorang anak diantar, ini cerita di Aljazair, Jiria. Pada saat ketika seorang anak kecil lagi, anak itu yatim, usianya di bawah daripada 10 tahun, nah diantar ke sebuah maktab tahfiz. Jadi pada saat ketika sampai ke sana, kata si pengurusi, kata si pengarah tahfiz tadi itu, "Encik, minta maaf ibu, minta maaf, minta restu, minta ridha, kapasiti jumlah bilangan pelajar sudah lengkap. Jadi kami tidak boleh menerima, kami tidak boleh menambah pelajar, sebab karena sudah cukup dengan hitungannya dan juga dengan bilangannya." Jadi dengan perempuan tadi itu, ya Allah ya Rahman Rahimin, tawassul, ya Allah, Tuan Haji, Pak Haji yang berhormat, yang mulia, tolonglah cumanya satu orang saja. Terimalah anakku untuk mengaji, untuk menghafal Al-Quran. Dia anak yatim, kami orang miskin. Takkan dengan Tuhan tidak berkenan. Bukan pasal anak miskin atau yatim, memang sudah tak ada tempat. Anak tadi itu balik ke rumah munkasirul qalb, hatinya sedih, betul-betul terharu, ya Allah, untuk belajar Al-Quran, untuk belajar agama. Ternyata dengan mereka, dengan begitu mudah menolak permintaan yang kita harapkan. Anak tadi itu tertidur, bukan tertidur atas katil, bukan tertidur atas hamparan atau atas tilam yang empuk, tertidur tersandar di sebuah tembok. Dalam mimpinya dia bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita kata, kamu patah balik, datangi si pengetua itu, katakan saja baginda yang suruh untuk aku datang kembali melamar dan meminta agar aku diperkenankan untuk belajar di situ. Allah ya Rasulullah. Tapi ditolak juga mentah-mentah sama mereka. Semalam kita merayu, kita meminta, kita pun juga tetap ditolak. Tetap kata mereka tidak ada tempat. Nabi kita kata, bagi tahu kepada pengetua pengarah tuh, aku yang suruh. Jadi kata anak tuh, kalau ternyata orang tuh tolak, katakan saja aku yang suruh. Kalau kata dia, apa buktinya kamu bertemu Rasulullah SAW? Buktinya, katakan saja kepada pengetua itu, Zumara. Dah selesai, terkejut, bangun, mak, kita pergi balik. Dadak. Waktu itu masih pakai kuda lagi. Dadak. Setelah sampai ke situ, jadi kata ketua pengarah, awak ini tak ngerti kah? Tak paham kah? Aku dah kata tak ada tempat, dah penuh. Takkan tak paham bahasa Melayu nih. Ucap bahasa apa pula? Nak kece bahasa apa? Nah borak-borak dengan bahasa apa? Tak ada tempat, dah penuh. Jadi kata sana, Rasulullah yang suruh. Begitu dengar Rasulullah yang suruh, terperanjat. Pak Haji itu tarik anak tersebut, bawa ke dalam bilik. Oke, kalau memang benaran kamu bertemu Rasulullah SAW dalam tidurmu, apa buktinya? Jadi kata sana itu, buktinya aku bertemu dengan Rasulullah SAW. Nabi kita justru yang mengatakan kepada saya, kalau ditanya, maka katakan saja Zumara.
Nangis pengetua tadi itu. Aku juga bermimpi seperti itu, seperti yang kau mimpikan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Memang betul. Siqal ladzi, Allah akan hantar orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh untuk masuk surga dalam keadaan berombongan, beramai-ramai secara kolektif. Jadi mimpi tadi itu betul, akhirnya dengan anak tadi pun diterima untuk menjadi salah satu daripada pelajar yang belajar di maktab tahfiz tersebut. Pertanyaan kepada kita, sudah seusia aku, umur kita sudah berapa, macam-macam yang kita capai, macam-macam yang kita dapatkan, macam-macam yang kita pilih, tapi kenapa kita belum juga dipilih untuk mendapatkan tatapan dengan pandangan mata mulia kita untuk menatap, untuk bermimpi dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekecil anak tadi itu baru dalam usia di bawah daripada 10 tahun ternyata sudah bermimpi. Maka jangan sampai banyak dikatakan Abi mendengar informasi kawan-kawan kita di Yaman dahulu ditarik secara khusus, hampir rata-rata dari mereka atau paling tidak ramai di kalangan mereka dahulu generasi yang awal itu sebelum balik ke tanah air, mereka Allah karuniakan bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari salawat, sesuaikan hati, keyakinan dan juga dengan pikiran. Jangan pandang sinis, jangan pandang rendah, jangan menghinakan sesiapa. Kita betulkan akidah kita, insya Allah dengan anugerah Allah dan juga dengan rahmat dan kasih sayangnya kita akan terpilih di antara daripada orang yang layak untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau marratan bil umur, yang walaupun hanya sekali dalam seumur hidup. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. 400 Syahsyin sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina sallallahu ala sayyidina Muhammad 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 wa ala sayyidina Muhammad sallallahu 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 ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad sallallahu ala 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 sayyidina Muhammad sallallahu
الله على سيدنا محمد صلى 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 الله على سيدنا صلى الله على سيدنا محمد 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 على سيدنا محمد صلى الله 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 على سيدنا محمد سيدنا محمد صلى الله على 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 سيدنا محمد على سيدنا محمد صلى الله 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 على سيدنا محمد على سيدنا محمد صلى الله 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 على سيدنا محمد على سيدنا محمد صلى الله 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 على سيدنا محمد على سيدنا محمد صلى الله 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 على سيدنا محمد على سيدنا محمد صلى الله 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 على سيدنا محمد على سيدنا محمد صلى الله 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 على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلى الله على 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 سيدنا محمد الله على سيدنا محمد صلى 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 الله على سيدنا محمد على سيدنا محمد صلى الله 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 على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلى الله على 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 سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلى الله على 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 سيدنا محمد صلى سيدنا محمد صلى سيدنا محمد صلى الله على 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 سيدنا
سيدنا محمد صلى الله على 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 سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Mungkin semuanya pernah dengar nama salah seorang ulama besar kita daripada asal Hijaz, daripada asal kota Mekah. Nama beliau Syed Muhammad Alwi Al-Malik. Semuanya pernah dengar, sebab beliau pernah berkunjung sekian kali ke Indonesia dan juga ke Malaysia, di mana dengan salah seorang mak yang sedang stroke berkata kepada sang anak, "Nah, cobalah nanti kalau awak terjumpa dengan Syed Muhammad, mintalah Syed Muhammad mendoakan mak agar mak sehat, agar mak sembuh, agar mak juga boleh berjalan macam dengan orang ramai. Nanti kalau awak terjumpa dengan beliau, mintakan beliau agar mendoakan mak secara khusus." Nggih, mak, insya-Allah. Dari hari ke hari, seketika sang anak tadi itu pergi ke tempat Syed Muhammad. Tempat Syed Muhammad asalnya di Jarwal, kemudian pindah ke Rusaipah. Pada waktu sampai ke Rusaipah, ternyata Syed Muhammad tidak ada di tempat, sedang berada di luar negara. Tak disebutkan tak pergi kemana, tak tu pergi ke Malaysia kah, ke Indonesia kah. Jadi dengan sang anak tadi itu pun juga merasa hampa lah. Nah, berjumpa dengan beliau tidak ada di rumah, sedang berada di luar negara. Beberapa waktu kemudian, sang anak tadi itu balik, ya Allah, bukan nak sampaikan berita gembira yang dengan anak tadi itu tak dapat berjumpa dengan Sayyiduna Al-Habib Al-Nasib Muhammad Alwi Al-Maliki. Jadi itu tujuan nak minta maaf dengan mak minta maaf, Tuan Guru Syed Muhammad lagi sedang berada di luar negara. Apa yang berlaku? Yang berlaku setelah sampai ke rumah, tok 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 tok, tep. Bunyi apa tuh? Tep, bunyi apa? Bel rumah lah. Jadi pada masa ketok pintu rumah mak, ternyata justru yang buka pintu tuh mak dah sehat afiat, dah segar, bukan sudah boleh berjalan. Kata mak, memang betul, sungguh awak nih, kamu ni anak yang bakti, kamu ni anak yang baik, kamu ni anak yang mulia. Mak betul-betul terutang budi yang banyak dengan awak. Kamu memang betul-betul bakti dan juga memang betul-betul setia dengan awak. Masya Allah, tabarakallah. Kau cakap apa saja dengan Syed Muhammad yang dengan pada beberapa waktu yang lalu datang ke rumah, doakan mak. Dia pun terperanjat. Doakan mak lagu mana? Datang ke rumah macam mana? Sedangkan Syed Muhammad sedang berada di luar negara, luar negeri. Bukan ada di Mekah. Kamu anak yang baik. Bukan sekadar minta doakan Syed Muhammad, datang ke rumah mak dan doakan mak sehingga dengan mak sembuh secara seketika. Macam tu dengan ceritanya, cerita orang soleh. Masya Allah, tabarakallah. Ini bukan lagi zaman Imam Ibrahim Ibnu Adham, atau di zaman Imam Bishr Hafi, atau ke di zaman imam-imam terdahulu. Ini semasa dengan kita. Syed Muhammad meninggal dunia pada tahun 2015. Pada tahun 1400, pada tahun 1425 Hijriah. Kalian sudah lahir atau belum? 1425 Hijriah, kira-kira dalam 23 tahun yang lalu. Belum lahir lagi. Masih belum diproduk lagi. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Jadi pada saat ketika dengan imam, pernah dengar nama Imam Bishrul Hafi rahimahullah ta'ala? Al-Imam Bishrul Hafi ini diantara dari ulama Imam Ahmad sempat sezaman dengan beliau. Al-Imam Bishrul Hafi, arti Hafi kesana kemari tak pernah pakai kasut, tak pernah pakai selapa, tidak pernah pakai sendal, tidak pernah pakai alas kaki, kesana kemari pakai, kalau dengan bahasa kita disebut dengan kaki ayam. Al-Imam Bishrul Al-Hafi, Al-Imam Bishrul Al-Hafi. Jangan tak ingat, jangan hafal nama Amin Maulana saja, Amin Jamal, Messi. Hafal juga nama-nama orang-orang saleh, nama-nama hidupnya, barakatnya akan menjadi asbab syafaat kepada kita nanti pada hari kiamat. Dia lagi sedang mabuk, sedang rame-rame dengan teman-teman beliau di rumah, dengan minumannya, dengan hiburannya, dengan karaoke-nya, joget-joget, dangdut-dangdut. Jadi di tengah ramenya mereka pesta, mungkin seperti malam hari ke-31 Agustus, asik-asiknya dengan minuman, asik-asiknya dengan hiburan. Ada seorang ketok pintu, tok 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 tok. Jariah, hei pembantu, hei Jariah, hamba saya perempuan, coba tengok siapa di luar. Keluar Jariah tadi itu, ya Enci, ada apa? Jadi kata siang datang tadi itu, saya akan tanya aja, ini tuan rumah nih merdeka atau hamba? Merdeka atau hamba? Apakah hamba saya atau merdeka? Enggak, tuan rumah nih merdeka. Oh, pantasan. Betul lah. Kalau dia merdeka, punya perangai, punya perilaku buruk seperti itu. Kalau dia merasa dirinya hamba, sebagai hambanya Allah, tentu patuh dan taat setia kepada Allah Jalla Jalaluh. Orang tadi pun langsung pergi. Tak ada kereta waktu itu. Motor berbanak, dededak jalan. Orang tadi itu menjauh. Jadi pada saat ketika ditanya sama Imam Bishrul Hafi, hei Jariah, tadi yang ketok pintu rumah yang datang ke rumah kita tutup siapa? Tak tahulah, saya pun tak kenal dia. Coba seakan dia tanya, tuan rumah ini merdeka atau hamba? Saya katakan dia merdeka. Oh, pantasan. Kalau dia merasa hamba, mesti taat kepada yang satu. Tidak akan terbabi dengan minuman. Tidak akan terbabi dengan perempuan. Tidak akan terbabi dengan kezaliman, kediktatoran, korupsi, dan juga dengan yang seumpamanya. Kalau memang betul-betul dia hamba, mesti dia taat, sujud, ruku, dan juga tadallul inkisar di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Jadi pada saat ketika itu dikejar sama Imam Bishrul Hafi, laki-laki itu dikejar, dedak, laju. Kalau tidak nanti tak dijumpa. Dedak. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang awak katakan tadi itu? Awak cakap apa dengan pembantu rumah ke? Yang saya katakan, saya setakat tanya aja, tak ada apa-apa, setakat tanya aja. Kamu tuh bebas atau hamba? Kamu tuh merdeka atau hamba? Jadi kata hamba sahayamu, kamu tuh adalah orang yang merdeka. Jadi saya katakan pantasan, betul lah kalau macam tuh. Seandainya kamu merasa dirimu itu sebagai hambanya Allah, tentu kamu tidak akan terbabi dalam kemaksiatan, patuh dan setia, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Bishrul Hafi? Hambanya Allah, kasih sayangnya Allah. Aku tobat, aku menyesal. Ampunkan aku ya Allah. Menangis sepuas-puasnya. Lepas kejadian tadi itu, sepanjang hidup sampai mati tak pernah pakai kasut. Jadi orang tanya, kenapa Imam? Imam Bishrul Hafi sangat-sangat terkenal. Pernah dengar ada orang meninggal, disembahyangkan, jadi pada waktu subuh, jenazah baru selamat dikebumikan setelah dekat adzan maghrib. Itulah dengan Imam Bishrul Hafi. Jutaan ramai. Lebih ramai lagi daripada Ali Khamenei. Itu kita katakan hampir dalam berapa juta yang menyembahyangkan. Yang ini daripada pagi sampai petang baru berjaya dikuburkan dengan selamat. Kenapa? Pada waktu ditanya, kenapa Tuan Guru tak pakai kasut? Kenapa tidak pakai selapa? Kenapa tidak pakai sendal? Sebab aku bermusyawarah dengan Allah. Aku minta ampun kepada Allah. Aku minta reda kepada Allah. Aku menyesali segala perbuatanku. Dalam keadaan aku tidak bersendal, dalam keadaan aku tidak memakai selapa, maka ini sebagai kenangan indahku untuk selama-lamanya.
sampai aku kembali kepada Allah tidak akan memakai kasut. Karena itu mendapatkan julukan Al-Imam Bishrul Hafi. Hafi ternyata tidak pakai selapa. Apa cerita? Asbab nuzul Al-Hafi. Asbab nuzul Al-Hafi karena pada waktu aku berdamai, bermusalahah aku dengan Allah. Pada saat ketika itu aku mengajar guru tersebut dalam keadaan tidak memakai selapa. Al-Fadil, insyaallah 300 kali. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. صلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وصلى على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلى على سيدنا محمد صلى الله 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 على سيدنا محمد على سيدنا محمد صلى الله 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 على سيدنا صلى الله على سيدنا محمد 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 اللهم صل 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 على سيدنا محمد صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى على سيدنا محمد صلى الله 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 على سيدنا محمد صلى على سيدنا محمد صلى الله 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 على سيدنا محمد
صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد اللهم صل 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 على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد اللهم صل 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 على سيدنا محمد صل على سيدنا محمد اللهم 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 صل على سيدنا محمد صل على سيدنا محمد اللهم 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 صل على سيدنا محمد صلى الله سيدنا محمد صلى سيدنا محمد صلى سيدنا محمد صلى الله سيدنا محمد صلى الله سيدنا محمد صلى الله سيدنا محمد صلى سيدنا محمد صلى الله سيدنا محمد صلى سيدنا محمد صلى سيدنا محمد صلى سيدنا محمد صلى الله سيدنا محمد صلى سيدنا محمد صلى سيدنا محمد صلى الله سيدنا محمد اللهم صل سيدنا محمد صلى سيدنا محمد صلى سيدنا محمد صلى سيدنا محمد صلى سيدنا محمد اللهم صل سيدنا محمد صلى سيدنا محمد صلى سيدنا محمد صلى سيدنا محمد صلى الله عليه سيدنا محمد صلى 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 الله عليه سيدنا محمد صلى الله سيدنا محمد صلى سيدنا محمد صلى الله سيدنا محمد صلى سيدنا محمد صلى الله عليه 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 سيدنا محمد صلى سيدنا محمد صلى سيدنا محمد صلى الله سيدنا محمد صلى سيدنا محمد صلى سيدنا محمد صلى سيدنا محمد صلى الله عليه 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 سيدنا محمد صلى سيدنا محمد صلى سيدنا محمد صلى الله سيدنا محمد صلى الله سيدنا محمد صلى الله عليه 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 سيدنا محمد سيدنا محمد صلى الله عليه 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 سيدنا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت
كثير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Kereta mogok tengah jalan. Yang berkereta itu seorang perempuan kaya, cantik dan jelita. Mogok tengah jalan. Terserahlah, mungkin kena bawa kereta elektrik, baterai habis atau minyak habis, pendek kata mogok tengah jalan. Masya Allah tabarakallah, kalau mogok di Mesir akan ramai orang yang bantu. Tapi kalau mogoknya di tol kita, orang nak bantu risau dan takut. Jadi kadang-kadang kita stop pun orang tak nak berhenti. Dari setengah jam kita duduk sampai bertengah-tengah jam kan. Dari ratusan bahkan mungkin sampai 300 biji kereta yang melewati kita, 2 kereta yang berhenti tawarkan bantuan. Satu memang ada bantu, satu posmin pun juga ada bantu. Jadi ya Allah, ini udah pukul 4, ya Rahman Rahim, ini udah pukul 5, tak ada juga yang nak tolong. Ini perempuan bukan laki, bukan abang, perempuan. Ya Allah ya Rahman Rahimin, takkan tidak ada laki-laki yang gentleman yang siap untuk memberikan bantuan tanpa mengharapkan sesuatu. Dah pukul 6, sejak senja, tinggal menunggu adzan maghrib berkumandang, berhenti satu buah taksi buruk, taksinya dah buruk. Masya Allah tabarakallah. Itu satu-satunya pemandu yang berhenti tengah jalan yang tawarkan khidmat kepada perempuan tadi itu. Karena kereta itu sudah tidak boleh di-starter, tidak boleh hidup, maka terpaksalah harus naik kereta buruk. Apalah jalannya kan taksi buruk, bukan BMW, bukan Alphard, bukan Peply, bukan Peply. Peply itu pesawat itu kan yang terbang lu. Bukan itu. Ya Allah. Jadi dalam hati perempuan, aku akan bagi banyak ke dia nanti. Bab laki-laki itu, ini kan terpaksa, bukan berarti boleh perempuan naik dengan seorang laki-laki yang bukan mahram. Tapi daripada sampai senja sampai malam, demi untuk keselamatan naik dengan pemandu tadi itu, pemandu taksi, namanya Adam. Hati perempuan tadi itu gelisahnya ada, risaunya ada, takutnya ada. Nanti kalau sampai ke destinasi, sampai ke alamatnya aku tuju, aku akan bagi dia uang banyak, sebab dia satu yang tolong aku. Setelah sampai ke satu tempat, singgah di mana? Warkop. Tahu warkop tak? Warung kopi. Sini kan banyak warkop kan? Warung kopi banyak sini. Singgah di warkop tuh depan hotel, depan banyak warkop itu. Ngopi dulu, nanti balik ngopi lagi. Ngopi, Masya Allah, dan niat dari sekarang. Masya Allah, tabarakallah. Jadi pada saat ketika dia keluarkan duit, kata si laki-laki itu, minta maaf minta maaf. Saya ikhlas nak bantu awak. Saya tak nak duit, saya tidak minta imbalan, saya tidak ingin mendapatkan sesuatu. Bagikan saja duit itu kepada orang yang mustahak. Bagikan saja duit itu kepada orang yang berhak. Minta maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taksi itu balik. Perempuan tadi itu sedang ngopi. Ternyata siang melayan
Seorang perempuan mungkin dalam usia sekitar 30-an nampak letih, nampak lengoh, nampak kecapean. Ternyata pada waktu ditanya, "Encik, kenapa? Kenapa kelihatan lengoh sangat? Nampak kelihatan letih sangat?" "Sebab saya hamil pada bulan-bulan yang terakhir." "Habis kenapa tidak cuti?" "Sampai sekarang kamu tinggal dalam beberapa hari lagi, mungkin dalam perkiraan tinggal dalam seminggu akan melahirkan. Tapi kenapa juga tetap masih kerja?" "Sebab karena saya kurang duit. Duit untuk melahirkan. Tak operate pun 3,5 juta. Kalau operate 10 jutaan. Dulu ingat tak pada masa operate 5.000. Itu 5.000 itu tahun 2007. Mana Bang Hanif? 2007. Dan 5.000 udah operate belah sini. Udahnya perut orang dibelah, orang kesakitan, bayar duit pula. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Jadi saya bekerja karena saya tidak cukup duit. Perempuan tadi itu betul-betul terharu tengok keadaan daripada wanita berkenaan. Perempuan tadi itu layan orang, antar kopi, antar pesanan. Perempuan tadi ngopi terus menghilang. Saat ketika dicari sama si pelayan tadi itu, ternyata wanita itu sudah pergi. Tapi ada soalnya kertas bertulisan, coba dibuka alas meja, alas. Coba dibuka cadar meja, di situ ada duit. Begitu dibuka, ternyata duit yang ada di situ 4 kali gaji. Kalau gajinya 2.000, ada 8.000 duit di situ. Oh, gembiranya luar biasa. Ini halal untuk kamu, hadiah daripada saya. Duit dari itu dia ambil, masya Allah, tabarakallah. Tanpa pikir panjang lagi, "Bos, saya mau balik dulu boleh?" "Saya balik awal." "Ya silakan." Sebab pun juga tengok perut besar. Nanti kamu kalau tahu kalau istri kamu sudah hamil, jalan begini jalan. Laki-laki senang jadi laki-laki. Kalau cuma jadi perempuan, jadi mangsa laki-laki. Kita dapat assalamualaikum, waalaikumsalam. Bija lagi. Yang ngedam siapa? Bini. Yang melahirkan siapa? Bini. Yang beranak siapa? Bukan Hasan, bukan Hasan. Yang melahirkan bini, yang ngedam bini. Muntah-muntah. Kita cuma tahu bekerja saja, lepas itu assalamualaikum. Jadi perempuan itu balik rumah lebih awal daripada biasa. Sang suami sudah ada di rumah. Dikira sama suami udah mau neran. Dikira sama suami balik awal karena ada sakit mau melahirkan. "Ci, kenapa kamu balik awal?" "Alhamdulillah Bang, syukur Bang, alhamdulillah duit kita sudah cukup. Alhamdulillah." Yang kita risaukan nanti kalau saya melahirkan kita cari duit daripada mana, pakai uang yang mana, pinjam dengan siapa, duit kita sudah cukup. Alhamdulillah saya dapat duit. Tadi perumpamaan saja sebesar 8.000 ringgit, 4 kali gaji bulananku. Tadi saya jumpa dengan seorang perempuan, dia bagian aku gaji sebanyak itu. Siapa perempuan tadi itu? Itulah yang dihadam, yang dilayan oleh Adam, yang dihantar pada perjalanan tadi itu. Allah Maha Kuasa atas segala-galanya, Allah aturkan. Jadi kalau kita ikhlas dengan sesuatu, akan Allah berikan kepada kita. Kalau memang itu rezeki kita yang walaupun tadi ditolak oleh Adam, ternyata pesan daripada perempuan tadi itu, pesan daripada Adam kepada perempuan, kasihkan kepada orang yang layak untuk memperolehnya. Ternyata uang tersebut sampai kepada siapa? Kepada istri Adam sendiri. Masalah mereka pun teratasi. Walillahilhamdu wal minnah. Pusingan yang terakhir Bang Najib 200, Bang Akmal 100, lepas itu kita komat 300 kali lagi, tak susah. 100 bukan 3.000, 200, 100. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.
محمد صلى الله على سيدنا 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 محمد صلى الله
على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا الله على سيدنا الأكمل 100 صلى الله على سيدنا محمد 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 صلى سيدنا محمد صلى الله على 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 سيدنا محمد محمد صلى الله على سيدنا 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 محمد على سيدنا محمد صلى الله 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 على سيدنا محمد
صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المضر السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المطيع الحسيب الجليل الكريم اللطيف المجيب الواسع الحكيم الودود البائس الشهيد الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواحد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر الكبير المقدم المؤخر الأول الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المرشد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما تفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم لا تلعن فينا ولا منا ولا حوالينا شقيا ولا محروما ولا أولادنا مطرودا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مبتلا إلا عافيته ولا داعيا إلا استجبته ولا سائلا إلا أعطيته ولا صغيرا إلا ربيته ولا صغيرا إلا ربيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا ولنا فيها صلاة إلا عنتنا على قضائها سرنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واجعل أعمالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم مقربة لنا بفضلك إلى جنات النعيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع. لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم وتقبل يا كريم. tutup. Allah minum airnya. Alhamdulillah selesai majlis kita pada malam ini. Semoga Semoga Allah SWT mengabulkan segala hajat kita. Amin. Guru kita. Amin. Memberi kesembuhan bagi siapa yang diuji dengan kesakitan. Amin. Segala musibah dan kebahagiaan akan dikabulkan segala hajat kita. Amin. Kita ucapkan terima kasih kepada Habib dan rombongan yang sudi berkunjung di Masjid Al-Aqsa. Semoga majlis ini menjadi asbab hidayah keseluruhan Islam di seluruh khusus dunia. Amin. Semoga Allah SWT memanjatkan umur kita khususnya kepada guru kita. Amin. Semoga Islam, semoga kecintaan, semoga kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidaklah kita keluar daripada majlis ini melainkan Allah SWT mengampunkan dosa-dosa kita. Setiap yang hadir dan ahli keluarga kita yang hadir dikurniakan sebelum tertutupnya waktu awal dikurniakan dan bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Mengumpulkan kita sebagaimana dia mengumpulkan kita di Masjid Al-Aqsa, dikumpulkan kita di surga Firdaus. Terima kasih kita Nabi Muhammad SAW. Azab bersama kita sayang dan menolong kita. Amin. Esok Pokrinya Tuan Buka Nabi Syekh Nurdin kuliah subuhnya akan berada di Masjid Sriwangi. Masjid Sriwangi bagi siapa-siapa yang berlapangan hadirlah kita untuk ke majlis tersebut dan insyaAllah kita berbaki malam itu merupakan malam kedua yaitu Maulid Arba'in, iaitu kita mengadakan 40 hari Maulid Arba'in. Malam itu merupakan malam kedua di Masjid Al-Aqsa dan insyaAllah ada malam-malam berikutnya kita pindah rumah. Maka kita wajib ke atas kita mencintai Rasulullah SAW. Rasulullah berdoa untuk kita, nangis untuk kita. Kadang-kadang kita sih pernah nangis kepada Rasulullah SAW. Hadirkan hati kita, coba dalam waktu awal kita banyakkan selawat atas Nabi Muhammad SAW. Itu manas jasanya Rasulullah SAW. Selawat kepada Nabi, dekat kepada Nabi. Nabi ini setiap di antara kita memasuki surga Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon kepada Allah pilih kita untuk sama-sama meraihkan majlis, khususnya majlis Abina berbakti beberapa hari lagi di Kuching. InsyaAllah poster akan sentiasa disebarkan. InsyaAllah semoga Allah SWT mengabulkan segala hajat kita di akhirat. Amin. Allah.